Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Paymanta willashun. Kunanpaq Dios rimashka shimita rizashun. Mayhanpish shuktaqkunaman ñukamanta willakpika. Ñukapish hawapachapi kaq ñukayayaman paymanta willashami. Pimanpish ñukata mana riqsinichu niqtaqa. Ñukapish hawapachapi kaq ñukayayapaq ñawpaqpika. Paytaqa mana riqsinichu nishami. San Mateo 10:32-33. Shina kaqpipish huchayllak espíritu shamushpami kankunamanka ñukamanta willay tukunata kunga. Chaymantami Jerusalenpi, tukuy Judeapi, tukuy Samariapi, tukuy karu llaqtakunapipish ñukamanta willagrinkichik nirkami. Hechos 1:8. Mañashpa Dioswan rimay, pagi kuyaq Dios. Ñuka kawsaypi shuk alli rurayta kallarishkamanta. Ayudaway, kanwan shuk apanakuyta charishkata shuktaqkunaman parlankapaq, paykunapish kantakrishpa chaskichunkuna. Ñukallapi yuyanata anchuchipay, shinallatak ñuka huchata fichaway. Kanpak huchayllak espiritupaq poderwan juntachiway. Apu Jesus, kanchami tukuyta ruraytukuq kanki. Manta Jesuslla, mana huyipaqtapish huyaq kashkamanta allichiway, shinallatak imapi watashka shina kawsakunmanta kacharichiway. Jesuspaq shutipi chashna kachun. Hatun kushikuywanmi shuk runaka Jesuswan rishanirka. Chashnakaqpipish manda Jesuska paypaqqa shuk chikan ruraytami charirka. Ashtawanpish Jesuska paywan richu mana sakishpami kanpak wasiman tigraylla. Mantak Dios kanpi imalla hatun allikunata rurashkata, imashina kanta llakishkata kanpak ayllukunaman parlakrilla nirka. Pay rishpaka imalla hatun allikunata Jesus paypi rurashkatami Decapolis pueblokunapi willashpa puri kallarirka. Chaymantami tukuykuna mancharishpa kushikurkakuna. San Marcos 5:19-20. Mashnalla kutin wacharishka, perdonashkakuna, fichashkakuna chinallatak Jesucristo kacharishkakunaka shuk parlanatami charinkuna. Kutin chay parlanaka mashnata paypaq huchayllak espirituwan kikinpaq kawsaypi punllanta mantak Dios musukyachishpa katishkatami wiñanka. Kaypi yuyay, Jesusmantaka kunanka imapitaq chikan, sumaq kawsayta, huyayta, huchamanta kacharichishka mana kashpaka, imapi watashkamanta, huchachishka kaymanta kacharichishka, chuyaqlla, alli riqsishka kashkata yachankichu? Nishunchari, ñawpaman supay hapishka runata Jesus nishka shina ninkachari. Kanpak wasiman tigraylla, mantak Dios kanpi imalla hatun allikunata rurashkata, imashina kanta llakishkata, kanpak ayllukunaman parlakrilla. Maymantak rinkiman, shinallatak pimantak willakrinkiman. Mantak Dios, kanpak imapish allikunata rurashkataka, shuktaqkunaman parlay. Shuk, kikin familiaman, ayllukunaman, riqsishkakunaman, huchullapi kawsaqkunaman shinallatak kanwan trabajaqkunaman, kikinpaq kawsaypi Dios imata rurashkataka willay. Jesus hawa imata yachashkatapish, chaskishkatapish, imata rurashkatapish parlay. Ishki, kikin riqsishka gentikuna, Cristupi manari kriqkunapish, paypi krinamun chayachunkunaka, shuktaq kriqkunaman ni paykunamanta mañachunkuna. Kimsa, shuk kishkata, shuk uyanata redes sociales pikachay, kikinpaq riqsishkakuna, kanpaq parlashkata chaskichunkuna. Chusku, kikin bautizarishpaka, Cristupi kanpaq mushuk kawsay hawa parlashkata uyachunkuna, shamuchun conviday. Pichka, shuk uchilla tantaripi, Diospaq shimita yachanapi kachun conviday. Dios hawa ashtawan yachaytukuchun. Jesus nirka, Dios imanishkata willaqkuna killkachishka pillataqmi, tukuykunatami Dioska yachachinga nikun. Paykuna nishka shinaka, pipish yayata uyashpa, paymanta yachaqkunallami ñawpanmanka shamun. San Juan 6:45. Apu Jesusmi, paymanta willaqkuna kachun nirka. Chay parlautaka, nimayhan kanshina mana parlay tukungachu. Kanpaq parlumi, Jesus imata rurashkakunamanta, imashina kaqpipish, kikinpaq kawsaypi shuk musukyachishkami. Dios tamañay, shuk may sumaq trabajota rurakushkata, gentikuna rikuchun, kikinpaq kawsaypi rikuchun musukyachishkata, shinallatak Jesus shina kawsaqpi. Dios tamañay, kikin Jesucristowan kashkaka, shuktaqkunapaqqa munanalla kachun. Alli yuyari, shinallatak mantak Dios ima nishkata paqtachi. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com Mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.